Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wakulia NMB Mamumbuni maende na kumkwata mbomoteti wa kivila cha MCA Anthony Kisoi ni kana kwikithio thukumi mwailu kwa NMB Mamumbuni North ni unene ula wakwata mboni munini wa Gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi waelesya kana vena vata wa NMB kusuviana namwe maangangania la maende na kukenga NMB makunekura ondula vatailite uyuka ivindani ila NMB mavaneo kuna kura kwi wakana wa matuku 27 ni mwainio wa 11. Daniel Mwangela ni mwandiki witwa mauvo nthini wandambuka ya umukunisya Anthony Kisoi Maleve. Gavana wa kaunti ya Masako ni waendelea na kuika ila NMB Mamumbuni maende na umukwata mbau Kisoi kwa kila waelesekana kivila kiki kionania umu wa mukamba na muungamo wa mukamba ndini wa siasa tuendelesya mwaka wa 2017. Vindane juu na mwamema mambunge na atungu yangi ngua chama kicha Wiper alama atwa isenda mbuka sikivuthukanio wodini no ya Mumbuni North ni maelesekana vena vata juu NMB kuyumilia kwa wingine kunia Anthony Kisoi nolo kumanda kivila kicha MCA na tikiti wa chama cha Wiper. Twakwata utongo imwailu mwezi na uthukumi ukega wi mwailu ni unje wa Masako numite masinga igitisi wasia wa mukamba witika wa Masako number 1 niguo kana tiyo ya kutetea ambaye wivikie ibina Afrika ambaye angua igaiwe na zoni ni wivikie noka bagu magerigo mradi ya maito kwa yari mtivali nitoa Ruto alikunena na Gideon Moi mwenda kuyetekela cha senator wa Baringo na Gideon Moi yetekela ide tuikwa na madharau au kambani tuikwa na madharau au kambani tuikwa na madharau au kambani kura sito zia matuku 27 kura sito zia Mumbuni North sionde twinenga Anthony Kisoi usakuwani munini waneo kutoa matuku 27 na vala NMB mwaneo kuna kula na kumusakuwa MCA mweo kati wa ateti alame yumenetie Kalebu the writing is on the wall ni wakati wa kunga matunga menondo ambaye ite ya mukamba no tunene muno no to grade and maitu based on oine mwindarakia lakini kindu kiranisi mutongo yuma aprengai. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kumova Mwangala, kaunti ya Masako.